Ne postoje opasne rase i ne postoje opasni psi, baš će biti baš onakav kakvim ga čovek stvori. Kakva se frka digla i kakve veze ima to sa nama svima i sa našim kerovima zbog nesrećnog deteta i nekog besnog kera. Država nam svima stera jebenim porezima, to je čista nebuloza, nema smisla, nema veze, kao kad bi penzioneri platili poreze na proteze. Na osnovu čega su to psi opasnih rasa, na osnovu čega se protivnih rasa digle se prašina da se sam naplati svima. Što se mene tiče, neću dati ni jebeni dinar, kad legalni lopovi te poreze da plate, svi će u svoj džep da stave. Ne znam šta ćete time promeniti, ali neće možda kerovi tad manje ujedati i smislili ste samo način da na pare otmete ni manje ni više nego 300 evra godišnje. Ne postoje opasne rase i ne postoje opasni psi, baš će biti baš onakav kakvim ga čovek stvori. Kakva se frka digla i kakve veze ima to sa nama svima i sa našim kerovima zbog nesrećenog deteta i nekog besnog kera. Država nam svima stera jebenim porezima, to je čista nebuloza, nema smisla, nema veze, kao kad bi penzioneri platili poreze na proteze. Na osnovu čega su to psi opasni rasa, na osnovu čega se protivnih rasa digla se prašina da se sad naplati svima. Što se mene tiče, neću dati ni jebeni dinar, kad legalni lopovi te poreze da plate, svi će u svoj džep da stave.